Se won te ya ene e bra Facebook page no so na wate kro na wo de nya kukuduro na bra sesi na bra behwe bi se ahomakye ye maami wo monka bi nhwemu na duru ba bi ane e wo mu hia we wo ha no makwachi ne o ma no ma ba beton entosi ebi ton moko enyadoa se den uduru Dr. Mensa no ma de na wunya na nkampese watimi ato e wo sa edwa na e wo mantem ho no mo no mo so monka bi nhwemu wo mo te wo no mo a e no mo te so obi tiam munwani o die ne ye nwane a ye maame ba ko aye na adwene so so redwane a amane ne nyina no se ka bia sa truck ni bia mo sa kilometer truck ba ko tintin pa ni bi ana eso 40 fita aye container ana eba o me se no afeli break enti driver wanti wa feli break ene amanfo ma bewu ena gigraw ade bububa na bububa ne ase apem taxi bi si wonom apem no na taxi na firi wo na ba maame no te se na ebo no so dwane abisafo se maame ne bo fom wa na behwe kai akayi o sa truck kakraka no ya ayi yese sabre kono ba yi force na egum na no ba yi ne sa homachi no hwe for maame no so se yai aji kwampo maame no wantimi anka bie na maame ne den ye mpanifo de maaye no yakua se wa omisi wo free eye kwabere apoye kura ye fansa ntoa eho na maami efra wono edi ni dwa ewo bia ne din ene Dr. Mensa ho na bisofo na oyese oton cabbage so hu enu bi na maami na woton ahomache bia ye anomantu a wobuada enumantu a wobuada se na maami nim se na ahomache bibi se na beto no a ankanya de obesore da se bia wo baba betena bia ne din ene Dr. Mensa ho na soundtrack na edi bone no registration number GT 7452-11 so lusu control ebemisi ni break na atimia abomaden ate afaso ya mami agi kura wantimi anka na odi odarumo obetimi abani mu krata no so Facebook page no so na waba behwe abra mami edavo na mpanifo kura bomaden o je se ne yemu ni o manyina ati afa no so he we nipa da sani ana ama ya sesa ne de agu semina da kem he ana mami bi mami o mami no opemfo ho so ayo opemfo when you finish duro no ba ko 51 years me ho be kurati asembe kurani yenti adanse forma omoti no omugina ho sabre yenti bi na emu ya sata kuta no e wo soro ase ti wasi munwane ene se munwane kwan amache de ye munwane kwan ene wo se kana ti free ti o feli break ti ye de munwane se e ba munwane so lo kin ti e bedu a na boys ye jeje na ekosisa abo ne ties ene ye de ye toto a ye de e ma no ti ana jump enti ye hu na pawo pani ba ko ka che se nipa na ye de da ho ene se a nipa na ye de e da ho ye de ene wo se nipa ti ye ni nim se nipa ye de e sa se acha se ti de hu ana se nipa ba ko na ya de ati to am say open for to cabbage e wo ni we to o twene free filling station ani mu e no ha ti ha na nyame yadom a ka na ye de etimi ejina ye dene ye nipa da sebi akwada ya wona fufuro mpo no din se be di sisa na bu bag bi misim na ba ko bi o minim se na ya betimi ayi dia anti na me bi sa se obetimi a na untimi hwe miawani adwuma ne ye uba Facebook no so na dia nya na de ache na omo sisa maame no wa papai timi se ne brebo da sei na ne yam ne oma nyina nti omo sisa maame ni sei no ba ko ade ne sa omo so omo de globes asho omo nsa enti osoma maame ni tirinwi sei on ana otwe ohu yan se awosin bi agu papa no boy jemu ato preko because nipa o ne nine da ha okra unam na hu se ka fakra so kra hwede ya na ho ye wona ni pemu a pemfo wa fa furu won som so a pemfo they say nipa mienu na ekono Kumasi ama ya to so we are no ya to so there bi ya be wi
ya to akasia no so a na awra hosem ne bia ne esa de to aso madam amomfa nche